Pau presti spides. Oz sonja sil bain puril, aber wo de vaccas cauras ni nursas, na dat alpacas. Perché nus la sclerì la domanda de co tegnin sacina mo in alpacas. E per gliets essins a Veulden e la Tumliasca. Sil bain puril de Peter ed Ursina can 24 alpacas. A Peter oi probabel schon en Noel. Peter? Ah, hallo! Das ist schon die Gitarre. Da da fein, super. Oh, hallo. Quindi, was fan? Quello era Stief. Bist du mit der Kau? Ja, aber sein roter war nein. Mit der Kau, zack. Ils alpacas servegnan duas gapergi fein, la de meun e la sera. So. Wanneer kan Salver? Ose van ze quasi aan de Jubergia. Ja. Che in lo facile deci montun. Ja, qui halt den Tier noch. De tot die Stiers. Quels fahren mir in an den Liek. Also lo dati halt in Hufen. Also ich mein scotter nus a casa in a toiletta perché il resto della casa resta jobra. Ja, das ist schied. Jobras animals. A quai, bomo e Noel, mo boi nessin pastira, fan tots el medem leu. Flott. Als je bush binnen gaan we niet, je daar de Dat is de bus wil je niet daar. Doet je, ja. Keu e la spura. Vai incontro, doet je sturen, schi. Zack. Ed ossi lì di me vin la grascia rimnada per pitart engerscha is praus. Ja. Ils alpacas sauden bomo a Peter, mo boine ed Ursina, soia donna. Hat seine Bäume luna. Se legren in die Spaß. Jetzt war ich schon budient. Dus prende eu prendo quels dus. Da prendes. Okay. Quando? Connie. 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 Ciao Connie, mi Connie. piace Spaß. Connie. 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 Alpacas trovan bia moviment. E per quai van Ursina e Peter ed ina puspoi a spass con els. Ja, sono proprio ferve soivels. Io avevo lanciato schon in der Thema gespielt, sie mai. Also, quel speed ein bisschen. Io ho meno di sono io spidata. Qui che gin. Qui bella verdad. Adeis lamas quels spiden neben ebic. Also lamas alpacas spiden mich in tantels. Ok. Et cioè oi ha la differenza dentro in lama ed in alpaca. Alpacas sauden la famiglia dels camels ed ein ina delle spinches sorts de quella. Els ein circa 1 meter auls e vegnan denter 50 tschun ad 80 kilos grevs. Circa sconus cristians. Tela launa dati duas differentes sorts, de quels cun massa rollas pinches e de quels camplitos zocclas liungas. Els lamas ein parents culs alpacas. Els ein denton intec pli grons e pli grevs. Vuol di, in lama vegn tocken 1 meter 40 auls e paisa dentro cena vegn a 150 kilos.
Ascia dovravan e drovan ins als lamas pitost per transportar uorden ad als alpacas cun son per veda la buna launa. Ton alpacas scolamas ein oriondamain de casa e l'America del Sud, e la region de Perù, Bolivia, Chile ed Ecuador. Plitost si do els auls ed el fresc. Alu dation els parents gronds dels lamas ed dels alpacas, els camels. Quels cun dus bots en cun zon de casa e l'Asia centrala, el Kasachstan, e la Mongolia ed la China. Quels cun imbiet, als dromedars, viven cun zon el desert dell'Africa del Nord e l'Asia a per part de l'India. En lur bots han els bo aua, ma ben gras. Pli biac els maien, pli bia gras che metten giù els bots e pli grons che quels vegnen. Se han inega pauc ni nuot de maia a de baiber, troven els el gras dels bots. A quai tonja dic. Camels san surviver in mia zon, paia 6 mains senza de maia de baiber. Quels neschen han els dentonon negins bots. Omis dus, camels e dromedars venien grons, grefs e pulit vels. Entorn 2 meters auls e magari si zon varga 100 kilos. Bunamain si grefs schin pignauto. E els trovins cun zon per transportar rauba ni per cavalcar. Els han venit toccen schon contons. Una altra differenza le orelles is alpacas han orelles con an pezz, ad is lamas han orelles che vezzano sco bananas, also in redond rest. Ihr Spaß mit Alpacas ist ja schon cool, aber questo è già me ne fa con in ceun. Da co tegnin alpacas? Also per nus die alpacas principal la launga. A conse vens ston salut tonder ils alpacas? In tondels inia a jorn, also nus tondaniels merz mech, Scinces la launga crescer, che bessen quels blermenje ciaut la stat. Ah, già. In quel caso è bo menia freude di un vir. Also quella leuna da cicaula dels. Also il dat bleres dia che is stata nord da fora col neva, avananya noglia, all'altra da mano andiamo degna no nev sil dias che la launga isolescia si fec. Schels alpacas in Tundi se centa la launa cau e la fileria a prac jenaz. Ina de las per paucas che è data nel Grigiun ed insomma in Svizzera. In prem vegn la launa giuberdiada. Suenter vai si las maschines de scherzinà. Quellas han per part schon varga cianons e funzioneschen scoppettens che tilen da part la launa e fan ols nufs. La launa vegn scherzinada plires ga, a scia che la vegn adina pli fina. Lu vegna la rimnada in buccins. Ed alla fin van quellas ligliongias da launa lu si la maschina da filar, a scia che dat bials canials da fil ot l'onda. A culs canials fa ursina lu differentes caussas, capetches, schlinges, vons, soccas, ni teppis, ed els tapets e plumatgs vegni evident leuna alpaca. A quai vi cheu eine Maschine de Teusser, ursina che Produkts fasti con quella Maschine? Also hauptsächlich Teppich oder Halstücher, Schal. Und zwar machen wir da aus verschiedenen Muster. Ah, ja. Das ist ein Teppichmuster und das sind Muster für Halstücher, die beiden, in verschiedenen Farben. Hast du nicht gerade Faschoin? Nein, das geht nicht, weil der Webstuhl ist nicht aufgezogen. Also man kann ihn im Moment nicht bedienen. Also es hat keine Fäden gespannt. Aber okay. Ich habe im Moment auch keine Zeit, um das zu bedienen. Ich tue jetzt eigentlich lieber stricken. Dann gehen wir zusammen stricken. Bien, wie Sie das? Die erste von hinten rein. Ja. Und dann 1, 2, 3. Oh. So. Und dann kannst du durchstricken. Von hinten. Und dann vorne. So, ados Konzentration.
Nochmal eine. Ja. Et cambia leuna dat lasse man schon in Alpaka. Ja, zwischen 5 und 8 Kilo. Okay. Und dann tut man beim Scharen schauen, dass die verschiedenen Stellen, also der Rücken zum Beispiel, gibt Wolle, die man für Stricksachen brauchen kann, die auf die Haut kommen. Der Bauch und die Beine werden zu Duvet oder Teppichwolle. Et cambia de quels canals datil finale? Ja, etwa 20 Knäuel von der feinen Wolle. Okay. So gut. Oh, Du nicht so fest den Faden anziehen, dann geht es besser. aha, beim Finger. Ja. Und wieder kehren. Das kannst du mal probieren. Et tocan chieu va insomma duvrausi in de quels. Poco è un moment, è probabile anche in massa sbails, aber sin mezzo ans sclereu la domanda de co tegnins alpacas. Cunzon per voi della leuna, I daten paug lavur, ed ein semplamente cars a gnocs. Maroi nega simoi obra. Ok, quella alla ursina faccia schengigiau a mi, e grazie fece vos dus per mostrare a nus il mondo dis alpacas, ed io munes è una strihals in tic. Was pials, ed in cas alpacas fan flotta obbedienza shin schula lu vegnani, maroi? Yeah, ok, forse c'è il possessur fa oi. Oh, ciao!